چقدر این ریمون کدگی خیلی یکتا مهمون خونه دارن. سلام علیکم تماشابینان، سلام علیکم подписчикон. برادران امروز ویدیو در موضوع یک خانه دو اتاژه می شود، یک پروژه دو اتاژه. از ما به شما کمتر معلومات میتیم دربارش. این پول ریمون کردگی расходش کمتر گپ میزنیم، چند قچی расход شدگی. ویدیو رو با دقت تماشا کنین، حتما به شما معقول می شود. رفتیم. برادرای نمی قفای خانه، قفا دا 5 تا تریزه شدگی. خیلی خانه را 1 سال پیش انداختگی، کمتر расходش ارزان تر شدگی. دو اتاژه، 3 کامناته، 2 تا پایونده، 1 تا کالідор پایونده، بالا دا 1 تا меҳмонхона، 1 та навес гӯем. 10,000 дона кирпич рафтаги нами хонада. Як града бардоштаги. Навози гирду навоша мебинем. Дрӯнои комнатара нишонтон метам. Берун шаблисовка чиндагиам. Хеле дестен, без шакатур, як града ягон камбудӣ надорад. Ба қуввати хушромадаги. Навози дуюм этаж мебурем, дуюм этаж мебинем, лестницаи бари хона шидаги. Ҳанами дуюм этажи ҳами хонае. Нами хеле якта меҳмонхона дорад. меҳмонхонаи калоне, 4 та тиреза, 1 та дар. ҳанами дуюм этажи ҳами хонае. ана дуюм этажи якта ҳанами хел шпанг шудаги. шпангш ҳозир ремонт надораду. ҳанами хел шпанг. проекти фасоне хеле весен. Як града чиндаги ғишт пухтара. Ба қуввати хушрӯи ягон камбудӣ надорад. ҳамин дуюм этажи ҳамин хонае. ҳозир бо якум этажа сёмка мекунем. ана бародарон ҳозир якум этажи ҳамин хонара сёмка мекунем, нишон медиҳем. болои якум этажда сесмопояс рехтагиан, пол кардагиай, экономичный вариант. шиферш конвертни пушондагиай, 1,5 шифер. ҳозир якум этажа сёмка мекунем. видеоро бо диққат тамошо кунем. ана фундаментша 40 ба 60 рехтагиан, 1 метрша 30 устуво рехтагиан. ҳанами якум этажи ҳами хонае. ана инҷа якта калидор мешавад. калидори 2 ба 3,5. анаи парада якта хона мешавад, як комната. комната 3,5 ба 5. чиқадесин ремонт кардагӣ. дута тиреза дорад, ҳар як комната 2 та тиреза дорад. ана и парашта бо як комнатаи дигаре. шам 3,5 ба 5. дута тиреза дорад, 2 пара, як дар. комнатаи поён 3,5 ба 5. на калидор 2 ба 3,5 шидаги. ана бо ҳамин калидоро подвал кардагиай таҳша. 1,5 метр таҳ подвал кардагиай. барои ягон чӣ монӣ.
як гирду навоша мебинем бародаро. Кирпич ай исфор овардаган. Пештар овардаган, кирпич арзон овардаган, 45 дирами овардаган. И 1-2 сол пеш будагай. Ана экономичный вариант, 2 этажа. Касоне ки аз мо хоҳиш кардед ки 2 этажаи кам расход сёмка кунед. Ана ин бародаро ай ҳама экономичный вариант дошт. Ана ҳами хел хонаҳои 2 этажаи 3 ҳуҷрага. Общий падкулиш гӯем бародаро тахминан 100,000 сомон полный ҳамихел ремонтка мегирӣ. ҳамин буд бародаро видеои имрӯзамон. Насиб бошад бо проекти ҳамира шумо да мефаҳмонум. Боқӣ дар панои Аллоҳ бошед, видеои моро дастгирӣ кунед. аз видеои нави мо бохабар бошед. Хайр.